kenshi twebwe dufata kumengana ubwambuzi bwahabaye nituzi ko ariko teye Burundi nituzi ko ariko teye Alikiba yoba yahabaye. Wasanii wengine hatuwajui, hatuwataki. Tuwamtaka ni Alikiba na sasa tubindoi wafisha wenye ilitoka. Ikosa ryabaye kuri Alikiba yaba kwa Burundi bw'iwacu kuko batiteguye. Wanamkosea sana Alikiba, wanamtukanisha Alikiba na kasi soko salaki ni kosa yao. Niko busy nasoma gazeti. Kigogoro mtakupa bodaboda sikosi hata buku ya kubebea mboga mboga. Best life na wana kuchuna ng'ombe niko ivyo ukora biranja kandi umutima ukanga kugumana nawe yeah. Oyo mambo ni aje? Mko vizuri? Mko poa au sio? Mimi nawapenda sana. Sio? Mtaka mnione? Kama maji kwa kunatuma unajua vile naipenda nyama chuma kwenye kuzini tazama baby come on and step up baby give me one more shot baby come on and step up biringita ngani kama jana haipenda yako taiti pia na bana haifuna vichana bojana vichana yale madukui tunapopenda sana te amo akupenda sana te amo give me that I like that give me that I like that. Umenifanya nishimabe kwenye mapenzi mchezo wa kishene ukawakabili wenye mare kahisi wao wana mapenzi hawana pesa kuna mapenzi so ni wafata wenye mapenzi wenye mapenzi mama jukula kiranya kanu mutima ukanga kumana nawe Now this DJ's got flavor.
Kungai. DJ Mario. Sikiliza vitu. DJ Israel tunamfahamu sana. Anatupigia ngoma tunafurahi. Haijawahi kuwa tumuone stage. Tunataka hela yetu. Hapa lakini sasa wanakuchi tumetoa hela, tumeacha shughuli zetu, tumeacha mambo yetu ya kuja kumuona fresh. Yoyo bakunzi ba Imperial TV Indundi, abakunzi bose b'umuziki Indundi aho muri hose, twe turi mu kirori cha Alikiba aho cyabereye kuri Efi Nyakabiga, ariko uko twari tubyizeye siko twabibonye. N'induru n'umubabaro ku bakunzi b'umuziki Indundi, umwidogo ni mwinshi cyane. Turiko turababaza kugira ngo turabe impamvu ikirori kitabaye, aho turi ngaha abakunzi b'umuziki Indundi bariko baridoga cyane. Reka tubaze bamwe twumve impamvu ikirori kitabaye. Kwa afisha walituonyesha watu wawili, Alikiba na Satbi. Lakini sasa hao wengine wote wasanii wenye walituletea ni wakazi gani? Wanatokea muziki ya kazi gani? Huu ni wakati wa mvua. Sasa wenye walipanga inabidi Alikiba ingefika. Tulimfuata Alikiba. Lakini sasa wanatupata dakika 10, hazionekani zote dakika 10 za Alikiba kuja. Yote msubirie kidogo, wanatokea muziki. Hao wasanii wengine hatuwajui, hatuwataki. Tunamtaka ni Alikiba na Satbi ndio wafisha wenye ilitoka. Sasa na kusema ni hivi, kama kazi inawashinda, waache watu wengine wafanye kazi yao. Wasio naita watu wanakuja kuwatukanisha. Hivi Alikiba wanamtukana bure. Sio kosa Alikiba, ni kosa mipangilio yao. Wasirudi kufanya hiyo kazi. Sasa wewe kama mtu mwenye ambaye anafuatilia muziki kitu gani ambacho umeona kinapaswa kifanyike ili haya mambo yasiongeze tena kujitokeza? Kitu gani? Kitu cha kwanza kinapaswa kufanyiwa, wewe kama unaita wasanii kutoka nje ya nchi, ulitoa muda kamili, muda usha na watu washakuwa ni wengi. Mtu tuliofuata ni mtu mmoja, akikuafisha mnaonyesha watu wawili. Msanii mmoja wa kwetu hapa maarufu Satbi na Alikiba ni wa Tanzania. Alikuja kwa ajili ya yetu sisi, lakini mwe mnachukua muda wenu na mnajua mlikodisha fasi na waliwapatia muda mdogo, mnashindwa kutumikisha muda mzuri wa mtu kufika na nafasi yake. Lakini mwe mnachukua muda wenu kwa kuweka muziki yenye sio na maana. Alikiba anakaa pembeni, mnaweka 10,000 hela nyingi. 10,000 unanunua yani kilo cha unga usiku na mchana. Asa kosa ni kwa nani? Ni kwa wale ambao wameandaa show au ni kwa Alikiba? Ni kwa nani? Kosa ni kwa wale walioandaa show. Huu ni wakati wa mvua na hata jana tena mvua ilinyesha. Wanamkosea sana Alikiba, wanamtukanisha Alikiba, na kazi sio kosa lake, ni kosa yao.
nuko Alikiba yaje tuba tugiye ko Alikiba aje ariko ntigezaza twebwe nk'abarundi twashaka dusabe gutyo none organisation yaba rimeze gute kugira baduterereza amahera turi ya 10 ngaha ico giteramo nikihabe twebwe dufata kumengana ubwambuzi bwahabaye nituzi ko ariko teye Burundi nituzi ko ariko teye Alikiba yo bayahabaye nico dusaba leta twebwe ama organisation nkaya azuze aba ari préparé kugira turamenya igiteramo tuba twitavye yuko coba gishingiye ku nshingiro nyabaki tusaba leta rero tagomba ikurikirana ibyo bintu kuko 10 n'amahera menshi kugira urunze utanga 10 seka yuko bakunze uyo muziki yaje kuririmba ukamukunda n'umutima wawe wose ukaza kuraba raba nk'ubu turatasha imvura yaguye yagiziki turiko dutamumvura atana kimwe twabonye. None wewe nk'umukunzi w'umuziki ndundi ikosa ubona ryo bajyabaye kurinde kuwateguye igiteramo canke ryo bajyabaye kuri Alikiba ni kurinde ikosa ryabaye kuri Alikiba yaba kwa rundi biwacu kuko batiteguye twege nitwobaza Alikiba kuko Alikiba nawe twari tuze reba mu atari bamuzi ngo barugambere ngo baje kumuraba ngaha ariko abarundi nabwo bigeze bitegura neza batubwire ukumwene vyogenda. Niki kintu ubabwira abantu bariko baravuga amajambo ko Alikiba ni wafise amakosa ko ataje kuririmba? Je nibaza ko Alikiba atamakosa afise amakosa ari ku barundi bw'ibacu. Yego. Mbe ejo hogira igihindutse bakavuga bati kuko ejo bitabaye abantu bose bariko barabata kumwikomo baragira iki bakavuga uti ejo ku munsi w'ejo igiteramo kirasubira kuba wewe ubona byukuri ushobora kuzohashika? Je sinibaza ko no hashika kuri handi mafaranga bagerageje bakavuga bati abari bahari hakaba hari nk'umuntu yo bafite ikintu cerekana ko yari ahari bigakunda yuko ushobora kwinjira kurajya amahera ubona abandi boza bakitabira igiteramo kandi canke byogenda gute? Je nibaza ko byo babyiza kubera no kugarura ubumwe umuziki n'ubumwe mu Burundi hamwe bavuga yuko boza bakavuga ati wari shajya 10 afise kimuranga nibaza ko batamisenga abantu hari ubuntu batamisenga ku bukomo yego nibaza ko ari cyabona mbo abo bafise kavuga ati ni muze nabijya bintu babambise kunuze ku maboko muze mwinjira byo bari byiza ko nubumwe dukeneye ubumwe. Tugushimire cyane kuba washoboye kutwishura ku tubazo dukeya tukubajije. Tugushimire cyane. Ego namwe murakoze.